Malo telespectadores sira, Harenai sira, GMN TV ma Cristo Hadomi. Episódio pada leidane ita refleto itu ang kuan ba Jesus nebe hanoren ho autoridade. Hanore ho kbit maromak nian kbit la lehaninyan. Ita lehamutu evangelho a fonte irmã ita halo a reflexão hamutu. Sira bato Cafarnaum. Waihira loro sábado to nia tama iha sinagoga hodi hanorin. Ema sira hakfoda ko nia hanorin. Basa nia hanorin hanesan ema nebe iha kvit. Laos hanesan ema escriba sira. Teki maneida hodiabu iha nia laran mosu iha sinagoga hodi hakilar dehan. Ita iha buat sa iha ame no onelet Jesus Nazaré, o mai atu halakon ame, hau hatene o selos, o maromak nia santo. Mai be Jesus lia tumba nia ho de dehan, no nog no sai tiha hosi emanee. Espírito fuerne doko makas emane ho di hakilar, ha foi sai tiha hosi emanee. Ema sira hakfodak tebes. Nune sira husuba malu dehan, samak ne. Hanorin fo nida hokbit, ni haruka espírito fuer sira, no sira hala tuir retnia. Ni naran sai bot kedas iha fatin hotu iha Galileia toma. Maluk sira. Ita foi no Rona Evangelho, Evangelho de São Marcos, capítulo ida versículo ruanulo resinida to ruanulo resinual. Maluk sira, hoje evangelho ne buat nebe maka ita rona makida ne. Jesus hanorin ho autoridade. Jesus hanorin ho kbit la hanesan ho ema escriba sira, la hanesan ho mestre sira selo, la hanesan ho ema matenek sira selo. Além de ne ita rona mos, katak quando iha ema nebe diabo tama iha laran, quando Jesus besigba. Emane hanesan contra malo ho Jesus. Emane recusa la coisibo Jesus na presença, tamba diabo iha nelara, espírito fora iha nelara. Então, emane dehan. Jesus Nazaré, hau ne hatene o se o maramang ne santo. Tamane o mai ato halakon ame. E tuir mai ema hotu hak fora, por dehan kata tebestunik. Ni hanorin la hanesan ho ema sira selo, la hanesan ho ema escriba sira. Ni hanorin ho poder, ni hanorin ho autoridade, ni hanorin ho kbit. Maluk sira, ita husu. Jesus iha poder, iha autoridade, iha sinal iha saída. Ema escriba sira la iha autoridade, la iha poder, la iha kbit. Haturu ho si saída. Maluk sira, maita kokotok refleto ito an hamuto. Primeiro, ita dehan katak. Ema escriba sira ema matenek. Matenek ko na Biblia. Matenek ko na balay. Ema matenek. Iha rai sudeya. May be sira ne matenek makidane. Maluk sira ketahaluhan. Sira matenek ato interpreta. Matenek ato continua. Matenek ato hanorin tutan tandet. Profeta sira ni hanorin ko na bamaromak ni Elia. May be sira la hanorin buat tidak hosi sira ni an rasik. Tamba beleo insamos makane sira ne matenek laos mai hosi sira ne anrase. Sira ne matenek mai hosi emaselo. Sira siu matenek hosi emaselo. Sira tutandet emaselo ne matenek. Pelo contrário, Jesus Cristo nia maromak ne lia nebe haloamba sai ema. Tamane matenek nebe Jesus iha. Matenek ne laos ema ruma makanori mania. Matenek ne nian rasik. Tamane ni hanorin hosi nia an. Ni hanorin hosi nia laran. Ni hanorin hosi nia poder. Tamane Jesus e autoridade. Tamba nia bele hanorin buat fo nebe laihe ema ida hanorin antes. Nia bele kolia buat fo nebe laihe ema ida kolia antes. Nebe ni hanorin buat fo tamania maroma. Laihe tan ema matene kida. Laihe ema escriba ida. Laihe mestre ida. Nebe maka matene kliu Jesus. Laihe rabi ida nebe matene kliu Jesus. Jesus único, tamania ni hanorin autoridade, ni hanorin hokbit, diabo reconhece, e masira tempo ne vamos a reconhece kata tebestune. Jesus diferente ho ema escriba sira. Jesus ho ema escriba sira lahane sanida. Aone maluk sira
mas ita hanu filho fale. Fia de Jesus, nebe e autoridade nudar maroma filho, nebe haluan saema, hori que heita nelet. Yang malu sera. Jesus hanori autoridade. Kita haluan nebe autoridade mai hosi emani dig emani nia integridade. Katak emani hanesan yauna. Nebe nia leiha kotuk leiha oin. Jesus ita tene katak nia autoridade. Tamane Jesus la receio e maida. Buat nebe los Jesus kolia. Jesus la receio. O ema tu bavar niaka, o ema tu castigo niaka, ema tu foteiros niaka, o nia tu mate. Jesus la preocupa ho emaida. Tamania maroma ema hotu nia nain. Tamane nia mai he mundo, nia mai lori matenek maromak nia. Nia mai lori hanori maromak nia, doutrina maromak nia, mai atu hanori ema hotu, atu ema hotu hatene katak. How la matenek liu maroma. How la hatene liu maroma. Matom maromak matene liu how, maromak matenek liu how. Tamane autoridade maromak ninian ihe Jesus Cristo. Jesus Cristo maromak filho nebe haluan sai ema. Ni mai atu hanorin ema. Atu nini hanorin for orientação ba ema minha vida. Nini hanorin for naroma ba minha vida. Ni hanorin for compreensão ba minha vida. Atu ikus mai minha vida bele sai dia kliutan. Atu ema mos bele ihe autoridade. Tamba ema rona maromak nini hanorin. Ema muda minha vida. E minha vida makidane. Defende justiça, defende lielos, defende domin, e kusmai, ema hakasan. Buat nebe diak bania, diak ba maselu, buat nebe los bania, los mos ba maselu, buat nebe los bania. Los e fatin dane, los mas e fatin selu, los ohil, los abamarua bana fatin. E dane maka autoridade los. Maluk sira, além de Jesus a tudo ne autoridade, tamania maromak filho, nia maromak nebe haluan sai ema. Mai be mos ita ohine ita kolia teo ituan katak tamba Jesus hanorin buat hotu mai hosenian nia la copia buat rumah hose emaselu nia la empresta buat ida hose emaselu enta maluk sira hoidane fo hanoin mai ita katak saita fiar he Jesus Cristo la leka nak doko tun sai tamba Jesus Cristo la hanesan homatando Jesus Cristo la hanesan ho lulik Jesus Cristo la hanesan ho samia samoro la hanesan ho buat selu kida tamba buat hotu maromak ninian e Jesus Cristo e autoridade kibit hanesan maromak maluk sira hoidane mai ta hanuino to hanesan timoroan ita hanuino ton ita masrani mai be dala barak ita ne autoridade hanesan líder dala rumah ladung forte tamba buat nembe ita kolia buat selu kida buat nembe ta halo buat selu kida além de idane ita hanesan serane hanesan katoliko hanesan kristamos dala rumah hanesan ita dihan kata ita lakon ita ne autoridade baita ne wan sira lakon autoridade baita ne estudante sira lakon autoridade baita ne povo sira tamba ita ne lefuan promete botida ita ne halo buat selu ita halo ema frustrado tamba ita ne lefuan la los ita kolia, mas ita la cumpre. Ita nem tudo kata, ita precisa de ita na vida, ita precisa iha autoridade, iha ita ne lefuan, iha ita ne halo. Maluk sira, ita ne autoridade, mas primeiro ita ne lefuan, ita ne hanorin. Segundo, ita ne lefuan ou ita ne hanorin, ita hatudo hosi ita ne halo. Quando botrone lá hamuto kona, ema dehan kata ita la bosso kida, ita kbit lefuan ya na tu kolia, mas vemos ita iha motivação. Ita coragem, ita kbit husilaran, atau ita bele halal. Tamaluk sira kita haluhan. Ita ema leh autoridade, marau magdet maki autoridade. Sema kakar ki autoridade, hakal samba. Badina sarona marau ni futarlia. Marau ni futarlia lebih autoridade kbit, atau bele transforma, atau bele muda ita. Ikus mai. Quando ita hakasan adapta ita nian, ho marau ni futarlia, ho marau ni hanorin. Ita hakasan atau transforma ita ne vida, muda ita ne mores. Ita ne alefuan, hanesa ita ne halo, ikus mai. Marom ne autoridade, serviço e ita, atau autoridade ne beita iha, kvit ne beita iha, laos mai hosi mundo, laos mai hosi ita ne matene, mai hosi maroma, kida ne be ita rona, ita hakasan ode moristuir ni hanorin. Maluk sira, mai ita hakasan ba, atau iha autoridade, iha ita ne alefuan, iha autoridade, iha ita ne halo. Mai ita sai ema phone, na be karmeti ma marau ne futarlia, ode moristuir marau magninia hanorin. Yang maluk sira,
Ita hare Jesus ne autoridade. Jesus ne autoridade primeiro, né? Mai hosinian rasik, tamania e integridade. Kata, Jesus Cristo, ema nebe, mai hanesan marom, buat ini hela ini an, nia, hakar ato hanore ne mahtoto, ato em mahtoto bele tu iri dane. Então Jesus e autoridade, hosinian rasik. Segundo, ita dia kata, tebes dunik. Jesus e autoridade tamba ninia matene, não matene maromak ninia. Nia la hola matene ne mai fale hose profeta sira, la mai hose rabi sira selo, la mai hose mestre Roma. Mai be Jesus e autoridade matene. Ha foi intuir mai tarona o no evangelho. Diabo atrapalha Jesus na presença. Diabo preocupa, diabo tal. Diabo diz, é Jesus Nazaré. O mai ato estraga amica, mai ato sobo amica, mai ato halaka amica. Tamba ami hatene o se, o maromak nia santo. Maluk sira? Ita rona diabo ida nebe, ikus mai tenta Jesus ia deserto. No, li hosi ema ninia halo que recusação. Lá cima Jesus, ikus mai diabo manifesta nian, hatudo nian, fisicamente li hosi ema nebe recusa nia. Toikus mai Jesus mate a cruz, tamba diabo hatatan ema. E inclui Judas Iscariotes, Jesus nem escolanta rasik. Atu lasimo Jesus, atu nega Jesus. Tande para recusou in mundo nia, fanti hane mestre, maromak fi. Maluk sira, hoje ne fahnuin maita kata diabo ida nebe contra Jesus mos, diabo reconhece Jesus no dar maromak nia santo. Enta hoje ne atudo mos kata. Se diabo reconhece Jesus nem autoridade, se diabo tal Jesus, se diabo nak dedar, o Jesus nem presença, nem kata kepes dune. Jesus nem maromak filho, Jesus ia dune autoridade, hanesan maromak filho. Taman nem maluk sira, hanesan timuruan, maita hanuin filha fale. Ita timuruan sira, ita quando colia, quando baita ne fiar, ita sempre colia, botolo quando baita ne fiar. Dalla barca dalla Roma, ita sempre dengan kata, hau fiar ia haunia umalisan, rua hau fiar ia haunia railulik, tolo hau fiar ia maromak. Maluk sira, hoidane, Jesus corrige o ituan ita, o evangelho dele corrige o ituan ita, hodi fuhanuin maita kata tebes duni, ita timuruan, dalla barca, buat barang na bita halo he timur, ita sedau halo ho autoridade. Dalla barak mos, ita dia kata, diabo sedang tahu ita he timor, sedang tahu Santa Cruz, sedang tahu. Ita serna be serviço ba maroma, tamba ita ne autoridade, sedang metin hanese Jesus Cristo, tamba ita dia kata, dalla barak, matenek sera, bot sera. Matenek é dele, bot é dele. Mas bem quando sera filha fale ba forro, sera ne liane, atu hanese ne to, a voz sera be la escola ne. Ferica tua sera be la tene botida ne. Nebe você parte ida. Tama igreja tama dadau, carteiro su cara dadau. Rona maromang ne futarlian rona dadau. Missa badinas na fatin loron bot la falta. Mas beba forro, continua. Fierne se dau balos maroma. Então maluk sira. Se diabo reconhece Jesus Cristo, nebe autoridade maroma que nian dar maroma ne santo. Ita timoroan sira. Ita se dúvida bebe com Jesus Cristo. Ita se dúvida bebe quando ita moras ita se halaiba matando. Quando ita moras, ita se halaiba, buat barbara, oi, lia nak sala ke umalisa balalos, oh ba, katos lia nain sira tu kaso tiha toran ne kaso tia moras sira ne, maluk sira, ne beha forro ne ba, iha suku balo, iha centro pastoral balo, strane lobo kida ne be maka halaiba buka katos lia nain, iha suku selu kida, foi maka fulan hira liu ba. Katuas matando kida nebe halai babuka bebek nia quando moras ba dengan kata prego sai hosisin raihenek sai hosisin mai bikus mai nia rasik mate então ni ferikuan mate uluk nia mate tuir nebe mai hau questão mo kida ne tamba saida ma ke meselu halai bania mai be ni ferikuan mate tamba saida ma ke meselu halai bania ni siktun sai mai be nia rasik ikus mai mate ia masira nebe ma halai bania matando kida ne ikus mai matandok ne mate sira halai tamba se maluk sira tamba sai dei tal halai ba maroma
não veio autoridade. Lá laiba Jesus Cristo não veio autoridade. Autoridade, atu hanori autoridade, atu duni sai diabo mos, duni sai autoridade. Mas tá firme Jesus Cristo marão filho. Ni hanori autoridade, lá hanesa não é mais ser.